لنافچه محمودیه یا سر به پارێزگا وانێ و لە باکوورê Kurdistanê cendirmeyan û li gora hinek zanyariyan zêrevanên gundan mîdîbûsa koçberan gulebaran kirine. Zarokekî 4 salî li gorî zanyariyên destpêkê canê xwe ji dest dabû 12 kes birîndar bibûn. Piştre amar hatin guhertin li gora hinek zanyariyan 3 kesan canê xwe ji dest dane 7 kes jî birîndarin. Li gorî zanyariyan doh li navçeya Mehmudiyê li xaleke kontrolê hêzên emnî mîdîbûsek ku koçber tê de bûn gulebaran kirine. Di encamê de li gorî zanyariyên herî dawî 3 kesan canê xwe ji dest daye 7 kes jî birîndar bûne. Rewşa 4 birîndaran ciwan giran e û nexweşxaneyê niha dibin çavdêriya pizîşkan de ne. Her li wî gundê ku ev bûyer lê çêbûye ango li wî gundê ku minîbûsa koçberan lê hatiye gulebaran kirin. Hevkarê min Abdûselama Kincî wê zanyariyên dawî di wê derbarê de bide me. Abdûselam, destpêkê gotin zarokekî 4 salî canê xwe ji dest daye 12 kes birîndarin. Piştre amar hatin guhertin. Amarên rast çi ne gelo li ber destê te? Belê hêvîdar li wî gundê bûyerê me ku ev gundekî sînorî yê navçeya Serayê ye ku hema ez dikarim bêjim li pêş min ew jê ku an hat kadraja kamerayê de jî êdî sînorê Îranê ye çiyayekî bilind lûr he mehane rojane heftane hejmarekî zêde koçberên Efxanî û dixwazin bi rêya vî çiyayê û werin wanê ji wanê jî weke transit wanê bikarbînin û derbasî bajarên metropolên Tirkiye bibin lê do ew bûyera ku qewmî berbanga esrê ew jî li vî gundê li ser 6 hezê niha ji mixtarê gund ji gundiyan jî bipirsim ew ê rast rast ji me re bibêjin rastiya bûyerê çi ye lê ez dixwazim ewilî wî pirsa te bibersivînim. Malûmatên herî fermî destê me da ku parêzgeriya wanê ragihand ew malûmatan ew zanyariyan hê li ber destê me ne ji wî pêvtir li ber destê tu saziyekî tu kesekî zanînekî nû tune hêvîdar her wektê zanîn ku dema ku bûyer çêbû lewra ew cê bûyerê jî dawî cê bûyerê jî ev dere muxtarê gund kerem ketu were vira di destpêka bûyerê de zarokekî 4 salî li vir ji canê xwe ji dest dide ew tiştê dinin ew agahiyê dinin ew malûmatên ku li ser medya civakî tên belavkirin rast nerestin a rastî tu zanînê kesît vî devarê da tune li vira du kesên ku bûyerê dîtine şadî li bûyerê kirine yek vî xanima hanî kerem ke were vira û tevê muxtarê gund xalê Kemal gel min e ewlî ez dixwazim bi te re xeberdim ev gundê we çend kîlometre dûrî sînor e sînor kê derê tu dikarî nîşanî me Sînorê gund Viyalî Qoşbaşê orta mev Qoşbaşê 12 kilometreye orta Qoşbaşê sinir jî 6-7 kilometre yani 20 kilometre 20 kilometre dûrî sinire bûyer çawa qewmî tu wê çaxê li ku bû te hat te şahediya çi kir li vira dibêjin hê ew xûna do êvarê jî maye bi vê rengî hêvîdar yanî bûyer herî dawî ew dîmenê ku ser sosyal medyayê hatin parvekirin jî li vî qadahanê navê gund gundê Qerehisar ye gundekî sînoriye li gund qereqolekî mezin jî heye ji ber ku li ser sînoret hatin çûyîn ji bo ku bê kontrol kirin qereqolek jî li vira he îca muxtarîm zehmet nebe tu min zelal bikî ka çawa bu te çawa şahidî kir saat 4 da çarê esrê 4 esrê araba avatê ya miltecatê eskerî qurucu jî yol kontrolê dikin araba vadetê dijnê bisekine nasekine araba direve evana dine ber gula di cara ateş hata kirinê tamamen her di cara heftê heştê gula hata şevitandinê me dengê wan bihîstiye tu gund dabûn mala xwe de ez mala xwe de bûm me dengê wan bihîstiye min êtiye heta ki ez hatim min got eskeriye ateşê dike min nezaniye ev olay çê bîye heta ez hatim vira 3-4 birîndar hebûn yaralî hebûn vira evcî ku em lê evcî em lê ya zarikî 4 salî vera bû vadê ez hatî hela çavê xwe digirti vekir ama çend saniye derbas bû wefat kir ew ê dinê jî yek dayikavî bû jinik bû ev jî wira axir yaralî bû me araba gund anî 8 birîndar kirine tên de şane seroy 4 heb axir bû şan newanê a piştî hingê 16 heba jin zara xwe kirine semalixê ve şartı bûn yani
او ملتجی بون خلک افغانه بو یک تنه خلک سوریا بو خلک دیرکی بو کردیجی بینانی من تا دزانی میره ویجی هندا بو سبا میره خود دیگری میره ویجی دوی olaya دوه da onda. olay da ve olay Geçti çen havun geçti. Geçti çen kez. geçti goten 50 daha be 52 Arabi hatta verahatbun yan idiza. Arabi hatta verahatbun. Be Arabi hatta verahatbun. Vera hamuj rabu mir hamu rabibun. جن زار تمام مبونه برا او قسک او کرکی هاتی بریندار کردن بابی مبو برا خلکی افغانی بون و پشت هنگی وان چبرا ده پشت مالا خبر که برا کورا ده آشوا ده برا کردن آنین هفت حبشی قلی بونه پشت برا کردن همو بونه سیمر وان سیمر و 12 حبیونی بریندار اودن روشا برینوان چا بو گرام بون گلال کدری وان کت بون برینوانا همو لنگی وان بون همو جلنگی تا عربی بچه خودت درم عربی چه بو خود عربی مچاق خودت اسکری نشدم زیده باشته نخوابه نده والیتی گفت جبو کوام بدن سکنندن گله بری تکر عربی دانه راست بود روش عربی یعنی عربی واده وی داری گله بردای حتی که هاتی برا ساعت 5 ساعت 6 متره هیا یعنی حق قدر مسافه دابونه بر گله ابي بريندور zaten verabun ابي قسمي ki بريندور جرابي اوجه تو به کنترل الكدر ya tutkari bidi kameraman nişan بديل کنترل ها بي كبي هون لپشوان دارانه انا هم نون بروان دار كبي شورا بله بله او گوشه بده اوجه کوپریتی بله او وی داره افکری بون باشه حتی نه olay bir rengil vi gündü نه چه olay vi gündü vi rengi ne çe bun ملتجی نه هاته بونه برا نه هاته بونه برindor کردن باشه اسپاسیات etkim peki roje normalde hatın çuyu he sinorda yani derbasbuna İran'ı hundeçin üteni xizme ولا امن شیا که جان گنده کردال ورن یه روشلات لسر سینوتی ترساوا او گنده دنوی هشکا گو کی جان بولو گنده کردانه گنده کردانه ده گنده کردا حدودار خوش باشینه evi darcı bol ekolina buyere hem komele iade hem ترساوا گوارا de گنده نزدیک حدود باشه اسپاسیات etkim jibol ekolina buyere anhal gund lnav gunda ekolin dikin u bugundiyara xaberdin komele mafem mirovan şaxa wani em karim bejin partiya HDP öhedel gel wi sendika keski her wa jibaro amedeji disa şandek dredane awten viral ekolin bikin hevseroki komele mafem mirovan şaxa wani kek Muhammed gelmene le az duxazım peşe evin xanmi raksaki merhaba işte مرحبا evin tut bejim mi bu yeri dit zahmet ne be lebo Türkiye dere bu çava bu tut karizmera baski o debejin yek kesek mi diye yek ute dit ravşavan çava bu ravşavan em hatin ejoy bum peça hava jisseri da Türkiye dere bu çava bu ejoy bum ez pale bum yani ez kurdi de bejim bla savak ben ejoy bum ez hatin da hani ateşkin hatta ki veya meyek mesela şoför ravi gole mesela muhtaç got az saç bejim gole abe gole ne hatta xuyani taq ev veji mesela ev mesela lastik hamu taqan debun gole mesela camam hamu ışkan mesela gole şunun hatta xuyani fotoğrafı hamuş kişandın daha bir qada dehle ba yaralı bu nane ganda bu ne abe de deket bu yaralı bu یک زارک ارده بو سقل پیدا بون هی yaşamış de bu ji tam mene pepse golel kederi yuzaro ke ketbu yani سقل پیدا بون قای an سقل پیدا بون bile سقل çave xadit vateş والله me peçay xoş de dühüne de bir mijna çe سقل پیدا بون medhüce qısadan jikir qayana xodem me alkış hilda سقل pe zarke da bun eğer ki سقل pe zarke ne dana beka yaşamış baji yekse avyajene ke da bu مثلا دیجا افجنک نمیه اما ولی میه قیان میه حتی گجاندم نخسته جی اف اسکی یا ویاجی نبرچون خسته اف عربا گوی گندی برچون خسته چی کسی اسکی یا وی گندی خانه که لیخوای دهانه آتش کن حتی کی ورا یعنی عربه حتی که هر عربه دامنه بگلا حتی کی ویا یعنی همش یارالی بوهن کی شو عربه حتی فرات خوگی هم دسر او انسان دنیوانه سالم وانه نبریندار که کدا درویوانه چوات کرن امنا هیچ ویا سکین بون ها شون انا گوان جوانی نه ها شون انا گوانی نه همو ویا سکین نه روی بون نه رویم همو یارالی بون هیچ یارالیش هبون چوب خوکی بون نه کی ویاده چون یعنی یارالی بونجی خامور راوی آبو. اسپاسیات تکم می‌دار. اوین خاند بجم می‌بویره بچه خود او هات نسر مختار گنجی دیسا همان تشتی گفت دای واجی دیت دما کو عربه هات فر های واجی هبو.
بله سروکی هف سروکی کاملا ما فی مروان یه شاخه آمده یا شاخه وانه ببرن که محمد گل منه هون جبال کلینا بیاری هاتن و بکره هف دیتن کر دبیجین یک کسک میگه هر اواگاهی بردستمه و تو معلوماتک بدرس خستیه یعنی اواگاهی دستمه تا یک کس جیانا خوش دستایه دو کس گیریم یعنی بیرندار هوا گیرینه جبری چنده آنها ما هف دیتنید خواه چاپکانی خواه و داره هلدان مختار گند را ما هپیوین دید چند کسی شاهد را ما هپیوین خواه پیکانین و امی راپور که جی روز بریا مدا امی آماده بکن و چاپمانی راجی پار و بکن واج پارزگری جوالیتی وانه تو معلومات بدست خستن یعنی جی نخوشخانه چه و بیاره که وها نپش راسته که چند کس بریندارن چند کس مرینه انگو چند کس تو وی منو بیسه داونه یعنی بگاوه داخویانی والیتی دا یک کس جیان خوش دستایه گوتن گندیان داشتی یک کس به درجه نخواهش دسته لیبلی که هم و گریان نواندوانه همی هفتی تناب والیتی رو جیبکن که آگاهی این راست و نیت یعنی هم چون و سردان نخواشخانه کردن نه من آنها بچن بیشتر گند امی درباس نخواشخانه و وی داری درباس والتی ببین. هیوی دار دیمانش خوار لسر سوسیال مدیا هنه اف گنده کی سینوریه و که دست پکیم گفت گنده قره سر جرا تی گفتن گند قاسی کم مد چافدریا خوا اول دایت کارم بیشم با آجلوانی و جود کاریه دبارا خواهد کن مختار گنجش خواه گفت تاجی گوله بو گفت جرا یکم بیارک بویرانگی لورد قومه لی تشتا تایبت او کو اف در گنده کی سینوریه 20 کیلومتر لسر سینورا هاتن چوینه وان دم داوودا یا پنابرین افغانی راوستی اجبر کو تفدیلین لسر سینور هاتن شداندن اجبر و هاتن چوین گلکی که من لی دیسا قاچاقچی اوای کی وانا درباست کنتینم ورا او جد وی درباسو که در راستی توشی گلک زحمتیات من هری داویجی او بیرا دو ایواره سازین جواکی وانه وک پارتیت کارم بجم تنم هدف لورادیت پارتی دنجی یه دمین پیشتا بین وی گنده نه وی گنده ام نزانن آراس لی لجی جی هی بیاره الور بوم مختار میخوازم مختار گندی سال گل منه که کمالاتش کی داویش ته بپرسم وقل گل قایمقام پیوندی دانی قایمقام سرای نگو چه روش بریندارا نه گو بلا نهاتنا کشتنی بلا برویانا بلا بریندار بانه بلا نهاتنا کشتنی گو همه حقی وانا آراشترمیش بکن همه سر بسکرن او همو گو قایم بکن والیتی گود درباره او کسی که گله بردانه و تنک بجم پاریسوان گندیانی قوریجی و اسکر بونه ملی پرسین دانه دست بکرن اجبو چند کسا دو ساعت لی پرسین هاتیه بکرن چهار دو Osman'ın düdüş kuruş. Ve bana nasıl kırınç, belki neziki gün. Silah hayvanaj dest gertten berin. Silah hayvan, fışalık hayvanı hamu hıldan berin. Hatın ben çaf kırın yani hatın göz. Silah hayvanla hıldan ifade on gertten çun. Usa, bana nasıl kır yani yevi mıntıkayı bu. Yevi mene şahın nazlar kimli. درباسی به اسپاسیات کم بله ویدال کنین هجی بردوامن افغان هانی مخابن او بیاره که دو قومی انجام داد گرزانیارین لبرد استمتنه یک کسک میریه لی تشتا کو امد زانن تشتا کو ماج شاهدم بیاره هلدانه عربه خساره کی مزن دیتی هک کو عربه خساره کی مزن دیت به احتمال کو او کسن بریندار برینوان گلکی کوربن لی نج قایمقامتی سرای نج پارزگریا وانه او آگاهی که نو هل بردسمتونه تنه او زانیاری البردسمه یه شهده و یه پارزگریا وانه نه دیسا گشتانه که چه به پشتی کوان سازین لکولر راپوره که آماده کردن و چاقی پسراس بکود وی منوی صدا چند کسه بونه لورا مختار گند به بگشت خاصی که ما فهم کرد پنجی و دو کسه بونه یک شی وفات کرده شوفر کی کرد بیاد و ساعت گوتن که او کسی وان پنابرین افغانی آنیه کسی که جنابچه الباکی بیاد پشتی که بیار دقومه او وی منویسی وان کوچ برنده له و دراوه وان دنجی مجبور دبنج بوکو خلاص بکن برابینن دیسا هم ویا بیجن جبر کو نپش راست کریه لخلا کنترل جبر کو اف منویسی کی کوچ برابونه هزین امنیت خوازم وان بتن راوستاندن لی شوفر ناس کنه جبر وی او تن گله بران کرن مخابن انجام داشی اف امرین کمش راگهاند اف امران درکتن هولی گلکی سپاس عبدالسلام اکنجی تججه بویره لگلمه بوی زور سپاس